Ki te whutupōro, hei ene rangi whakatānei tū ai te whakamātautau whakamutunga a te kapa ōpango ko te hoariri ko Wera ki Cardiff. Ko Aaron Smith te kairau mō tēnei tākaro, ko TJ Perenara kei te pai whakahirihiri hei tau puatanga mō Smith. Ko te kairau tuatoru o te kapa ōpango ko tā Wera Kerr-Barlow. Rātou katoa e kawe tonu ana i te mana tuku iho o te iwi Māori ki roto i te tūranga kairau. I kōrero au ki tā tātou manu kāewa ki a Ripeka Timu i kō tataake nei, arā kua tai atu ia ki Cardiff i te whenua o Wera. Ai kua tai mai ki Cardiff, ki te whenua o Wera, ki te whenua o te taniwha. He iwi whutupōro tēnei, he āhua o rite ki Aotearoa, nā kaore he hākina tua atu i te whutupōro kia rātou. Nā kua rongo mātou, kua māwiwi te kāpene o te kapa ōpango a Kieran Reid, nā ka huri te titiro ki ngā pautoko o te kapa kia Aaron Smith, kia TJ Perenara, rātou ko tā Wera Kerr-Barlow. E hara te tohu hunga kai tā I te mahi māmā? Oh, they've all got a voice on them and I think they all love the sound of their own voice sometimes. Engari, koi rā te mahi a te pautoko hei te rāhoroi, ko Aaron Smith tērā, kua whai tūranga timatanga I te tukinga kia Wera, ko TJ Perenara, tōna tuarua. Oh, I think they're both world-class halfbacks. You know, they've both got different styles and you know, I enjoy playing with them both, and they're really really awesome as halfbacks all the time. They don't shut up. Aha kua ngā raruraru ki waho ake I te whutupōro, e ai ki te kaiako o mua o te kapa Māori, ko Smith te pautoko toa o te ao. He didn't play a flash game, you know, against the French in the All Black Test, but without a doubt, you know, he is the best halfback in the world. And, you know, he's getting on with his life. There are times that you've got to work hard, that we want our top-line sports players on the sports page and not on the front page. And, you know, he's found out about that, yeah. He oi koe nei te wā whakamutunga mō tā Wera Kerr-Barlow, ka wehe ia I Aotearoa hei te tau e heke mai nei. You know, for years he's always been so reliable and he's a very good player, so he'll be missed within this group and within New Zealand rugby. So I guess it leaves an opportunity there for someone else to stand up next year. You know, TK, it's a shame he's going because he's probably playing the best rugby he's ever played. Nā ka whai pautoko hou a Steve Hansen. Well, we've got a few candidates, so we'll just let Super Rugby sort that out over next year and 6 months. And yeah, but there's obviously Mitch Drummond who came and played in Lyon. There's Gus Pulu who played, and yeah, there's various other players as well. O ti rā hakoa ko Smith, ko Perenara rānei, e ai kia Wera hei te rātapu ka tika tā rātou whakarite I a rātou. Kua karanga te uni ana whutupōro o Wera kia tai moata mai ngā kai mā takitaki ki te taiwhanga o Principality ki muri I au ki te kite I te haka. He oi hei a pōpō ka kite mātou ko Waika Hua, ko Waika Tohu. Scotty.